Good morning, good morning, good morning, good morning. Malaka runwang kan ideal ko ni chabaka ke runwang along kan atame. Eta badak mataka 35. Eta badak mataka 35 kan male. He ideal ner division 20 beaver. Ne ideal ko no guyana wi mon kelew. Nor bay male. So ngala wacha bi chole nor bay because chon me chal ke bay.
meaning mutual ke bai word mutual ke bai sorry word mutual ke bai tok jan ya ko chieng chol ka ne bai that's why ya la chol again no ikia ke lo kuli yo yo ma me chol na no me da na la ngunde mbu ya ne ladje go ba na chol en war bai che ner gan ma ne nya di altin ko ne ne no gwa mo ne di ala ko ne chiner mal ma galo ne ri ya ka mal ma galo good morning to you too dear brother petia male mal ma galo mal medit la mare la mal ma galo mal medit kor male mal ma gwa ne di ala ko ne chi won ya che ner ka mal na ya di ala par ga nori gan ba barar ken ya makano wore ro ina no goro ba writing nere nya mar dia nya mar nya war palwa o journalist nya war male nya mom male dear sis mal ma galo male biba chiner ka mal ma galo mama Mary male manu dire long Rebecca male manu dit so before kana workout in kono goro ba writing te ka magoro ba la ya na ya ngane me ala na me to continue kor ka social media shejan kor na to content e dubdi ala tar kan je dubdi ala kono tar kan kor ne de kono tar kor kare de ka je ci ka ngana ngare de ka kor na na be ben kan me ci ben ka social media chware ja de wo me ci ran te biet ci kan te le me ci lat dong yu go te kara me ci ja attack no charan be lon ka wo ba attack especially nyami chwal ke nya lel kan nya ndo ci ka easy girls kan wer community okay alar yeni go le ngaje kuri yen gan mane nya di ade ko la ran di mete me shirana lengwa da dian kana itin konti rach no go dong dera na go yo okay ka jin me sibe de dong dera duran kon nya me chal ke nya lel kana nyando ya not easy girls chika easy girl kan your community muno go te ka ta wonda moy be moy ka da ta kai duniyan ka ta ken bi gore bu ko jodi ko wojen kana di cha no ken bi ka chonkel ka dor plazo ken chukot ka moy ka loy gan ma na tin wono ko wono rabum loy de charga di da pa yalla so baya la lero go chwara jadi we michiran che biet dong maybe e dun ko te ka michira da la te ka tichiran ka be tichiran bot so la re yero mi she ka wono before kana wore ro da manana tatin go kon mala te kel ka ye ne di altin konti la dier lo ye ni mesi ne kuno kona che jakain bo ajenta ka rieda ma ne di ala chama question ka tin lingen ka re jam yombe yung pot ka bi tulu la bok che ka rien mi cha la re gurken bitin me ne ka kuma kon ga tien we tur mi abe pona ka kuma ra mate le bar ro gore ngare ka ro gore ro re da patan ni ro re da patan ko tur me ra mi le ke lon ko kum cha wa ba le ko wala na ka ne ka men shal ke ngare ka ba kana ne ka ma chi ni la bi ni la me shal ke dry clean so la de je ro mi she ke wona mu gore go ba na ba ka da la de re da ma so la put manu gwa de be pelti no kon re ko wanitin rama la barar ka tom da me ke gore balat she je ne bina pe no bina wonya gan ba ben nyam ka min ko le norar barar ka dub dangaro question dangaro wuti cha ti very serious ne ti boom ne ti ditin ko ne ti ti ka je ba ben ka ye kama ko ya chote ka lenga yo lenga ngaka do ka jawana ne ti ti ka ye min nyam loin gara ma cha barar ka kuidu ne mama ne to ko ne ti ti ten shi anga in bokati lengen ke ba ko lo yene ala nyin kume meta continue mama tere we ka jino ba Sudan we kume shejen ni an kon ne to kon lar kon ne we chi kuma go cha kon ba tayra tin che ka karja go chi ne tin kon to wide re kore de cha ba nanga kana la dundien ko kon ne te dia te kon te chi gwa na ken cha jino ba Sudan cha gora ken ka te ka luz ka wai ka muna nan kon ne dia la kon cha ka ji shi wata ka luz ka wai ngai ka je kana we kuma ba ya kula lariya da me ala nyin kuma la kirga kan yin duel kana da ro ki kwen no wajen poinde ni duel go ba lep bi ko wara la te ka yene da ro ko na ci ko tero ke nyen kuma mi te ka mala rode romasli ti te ka me yoy rode ka kuma ka kana la den wajen ba la da kana ko na ci ke ji kuma ta ja la ke en por si sa me ci roi me la ke win mon ci ne tin ko ke na ko na ngai ke ci nga ken cha to na ko gwa ma ba la ka jego yene da kone chan ka ji South Sudan lo ya mala 2018 ka lo don mala wo biya kwar mala biya lon ka sije mite ke tiki benyal ka je nukire dong ti de men tame ko wala ka je dong de ta ga do mo de lo ne je kana na kam kon yene dia lo kone ci tei ka gor ka je de yente ka liang tin kana na kam kon sheje muno go me chen te ka kan ngai kone ko go ka nyen kume e kuma kon barara la kume bana kula ben kor kume sheje
bi kuma barara la kume bana kula ben kor kume men balar ye yendi di ala konan te ka dier ko ngai je men te ka ye gor ko jen poinde bi ngai go jen poinde men pal ye na ko telang don chele continue ka pal ko kan netin ko na chaje gor bi ndu Sudan te ka mal kare do continue ka pal ko bi te go amala nguna ka kui Jinoba Sudan sheje muno go jen ma wo no continue ba do ba ye tindi ala ko na chara la re do pa pen ka do go ba pen golde bu ko da nana ci alo ko chakan shag mun mo ci ala mun Jinoba Sudan be jike netin je di alba ko wo so na ma jena de lo ni rir kuno ay je gwa wonin kuma cerka kenyi duel kana ti dies ka ga da kai sheje nei do kono ci alke ji sheng makar yana la ro be nyin hinon wara ar changa ni angar gurun ce de bere duelo sheje jenana kula lenga ba we mi je ce ro alke ci ro do matte titi ke nyin kuma min di yene de la sheje na bala changte mangai sheje chabe right na tame yendi di ala kono ci tei ko wonang yene serious ko gor yene ka loy dun lebne amano go ci men tan yam dan ta pentin mabe pentino ko ndi albane ngai sheje so ci mo goro yene me ci mo goro ni ne di ala kono pel de ran barade de celebration la ci gwade mi ci wo go ye ci gwade ko wo kon to kon kor kara mo gori nya kon ko gwan nya ka mo nya no we sheje kanai di ala kon mite ka mecha ala lat ke ken ka chepen go de go je ne ha cha kula te ka ne ko ken cha ka le cha go ba ka jogo e ka me ler ne ye bia biele bentin ko ken mon ko tina ken gor ko no ba la gon chunga te ete dwa sheje kan no mo chi win mo na tol widien mecha tol widien win mon chi kon ba barar ka pes go ne je ka so rai ma jena de lo ni riet kuna sia gano yene tin ditin ko ne chi ben men dong dia ne dun do arare loka yene dia lo kon tin chin ne ka station ta lo te ka tin do arare loka ne pan chi ne te ko ne chal ke mor le ne charo la ka chong do dang re tin ko ne cha ka te tin rara man wikie charo dia la ka chong ka kara ka chong ka go ka ne chi ka te chang e dan ne chi we ka gare rar me cha wok cha kana ken dor me chal ke ugal dor me chal ke ko batia gol a jo yera ma ke li wo won na dor me chal ke ku yer kan ni ka me chi gare me chi ga barare chi ga wa kor wo gwa le da ne cha na cha kan tin ta ngai won ji dor ka tin tel gwa me chi ko tin mun won ta ma ka plan yin me ta ka tin ka plan na ta ka tin yana ideal kon chal ke ji ching amane yana do kontenan gar ya guidien ba chi gare je take serious changa ye ken go gene te kamela rode mama ba lar ye ka kuido aran ko dier kon ko dortedi ne kon malke ka tin ka gare cha wang den cha le bani dialo kon te katin ka gui gwanter anani cha no ke wo ken pankien biga nyen ke je men dong dien e dungan borchar gad borchar te ma gora ba lar ye wor mi chal ke doctor ya gai kok anytime soon akwai tem ne walla ken run yara twalo go de kuma de campaign de kuma wura me shal ka ma joga lo ala kurinya mi agla banya kati konte lianka man ba ko la re jenen yene diala kono mo yara ka wonde bolbol ko social media chetin kono ko ke chienga ken la tiame je go wora yen re loko ko kan gati da ro titi kan dial ka lo ka kan dial tre diara magwa bat ka kane da kone cha tisha use gurma cha ka ser baken mari ko jen pan ken ba ngule la ken ba kon na kan ci ba ya ba tanpe agani yene ida ko ken tin kone to queen ken ye luya ga kanta da pente ko anytime soon kuma gare nya la o kane gurma cha ka doctor ya ga ko en kane way ko menan ka je ken ka jogro yi way ko ka led way ka rai loka anytime soon da benpe joje won kurnya mi agja ka top la go jen joje babenya kan benanya ban kurban ori still park kana gargaine dia lakin yene din kona dag yen community ka lepkun ti changa limma mi berana kwan kore ka kana di diality ka be lepkun ka ba ka chon ko community kire de tia community lo ka kire de tia ko tin gorka gare gorka wolo chaga bi ndong nei ko kena tama ken bara kuna tia kara anna mo cha to ya ga ka jena wa fulfill e wurmi chal ke kur
kurunta babarar e lara goa en gojen e wurgon shejen chet kamela yena len ma kwale lwene yen ga tin kono chal ka ga lo ka babene la gon me jene be chenye gon yal ba ka je cha kon ya enye biel min cha de to gargaye ma ti gargaye de to ana ma cha ba hire duniyan cha ala wo jene chal e wo mo ka cha kamke o kwore ne sal bakir ma dit ko ba let kare dal yang ngago ene ideal ko ne te loidu ba wo ben ka jen tamen na mo be we used ka jen mete tini won shejen mun go ntama ba ko kamrar ka ba tes na ne cha lat wana mani bari za la ka ba ka ko be shwal ka kur shejen anai de ko ne mo yena wa kan ci awan dun le be law da pen wi du ne jiya la ne yemela to da ke lo ka jen plan ne me tiede tu kun yen ga da ko ne chal ka ga lo ka ga kun da ro ko ne cha kamiye malwai ke ne ka ngara da ro ka party SPL ma shi wo tele o lo ko ke lakin kan da ro ki joyo go kan fan ken ci gari ka te ke ma na ken pe ka family skin an kan family skin me jari ala ka ken go kan ba ga ken ba karom garim kun ya lo ba yin na ngono wo me bere ya para ka ma warare dung no wo me cha pide biya wo ngere yen ka gwe ja ka biya bel ka kon an ta ye bindo ngara da dien kan jabe ni tiri beto go jen ta ma fanyu go bere ku bere uto don be la go ba de ba go igwa ni dia la kon te cha ta ka tin ba ka non don bi de jonga le ba wo pes go na de ro lot ko de cha te re cha don ba wato ba go be ba ko go ka gwa ni dia la kon te ka tin be la na ko jen bele ben ka jen cha ba ma ko bi cha pul bere shejen ben cha brei tele de mi biro nyoka bare ka gadi ne so dana ko na ka yene wa biara ko bana karo daga je go yan gad bor chara ko ne biara ko bana karo ti biya ko te ne rodun bale ni go jen point de biya cha na de jine ba so dan biara ko na ka na njiya mu wa kan chapel dum no wo mi ngan yena ta ma ko yala kam loide ki ada wa kwar gana daro ko gar daro ki duniyan joy gai na mama lare ye o anytime soon bi kuma kurnya mi agba bere believe you me kuma korba bere bi kuma gara ga ba kaira anytime soon akwai ta me wala we ko ni kare bo ka gar daro sheje ana jen chaba na jen plan na mo kelo an chie latken sheje lada gwandien ne selfa ne dan chari ga no re ka we ko ke kuma ndol ba ja ko ke la kelo chama jogyoji na cha ko gwarayo cha kilani ya ko penya ga ko ante ka ne diji pel kan ken exam lo bat ka rizole bi chwa rizole ba ko wa chwa ma jo jena we ga ma jo kana tele ma do dien so rai me jena lare ye wo ye cha we use gon kana mor kon dial ga dina ga ka la nga jago e jenye gondwon ha aye cha we use a politician na dare o titin kon ya te dien mo ga lia dan ya nga jago rai me so jena ande gorde lariya an ba ben kama mane darew mane nuora darew ti awan me mane nuora darew ti cha kyang nuora cha kamrara ken ti la lwe ka ga nuora ken goro wa baka balar thank you ko ran mite ga mago amaladi ba ga lar shukuren ka bara mali ba lar shukuren doran ko nuora te tin wanda ki benten ti gor ko ne wajen bana te dan la chomna le mulono wo mete ga ne de chare je kama no kon tila bagrar ko kui ko tim ka na ta ga wal nga nyando tela da kaka antela de longon wo jende ka chare dan because ba kon ngeke mama nyari ni book goro ba barar ka jo me shalin ka ji ka baje balar shukuren yana mama nya shola tu dio che charko ne ti daro ti te ka jol ti chala da ken ti go ko liko kon kona ngan ba tu ka mama nyari ni book ajiram ke me right ka social media kala na atadu ko jin shabirar ke tu duel shabirar singa kan singa la nyu ne na shia mite ka gan mishi magwa shia la ku support ko loido ke leo pi ne na a ja weda ne chilati an ka kui gan majio chila de ter ka ja loma doran yena shiji ka chiga yo ko ne de kontra de kon dia chana yo kamin yon kon si yon cho bal ka gar dole ni chang amane rek min yon gar dole wo wun wara mi lade me chelon kalani la ngenya na tekeje re ta ka de
la ja ko jen poinde be nyuan chi won wara cha la nyun ko la de mi che lon kala ni tindi ala kondra lon na duor ter gwa me je kati che won wara cha yon ka che ja ko jen poinde chi cher ka chi ka kan chi ka ngor gwa dia mite ka mi chi kona la nen bana ben kam nas ala re mi le roda dor gwan ma jo kira mo jen gor ke wurja nga wobe piare dan ka jala ro ne hatini kia ka social media en go mite ka mi chi roda la tie ko go jen point ko kon karoda chi go ani li hadan ko kon mana li kon karo la go ge puju go kon bana yin la bana ra go bana la nga ga wuju cherin nga te ka mi chi roda la ko kon ni te dia te kon ko ti ri da kon ti ta me ko te me ka ko ra go wona ka ko la ko ra ji kan dial ke ko le tele dai din tele me ko kon benefitin kon jike chaji ko kwan ko me ka party SPL aji tele do warmata tin chaji ko ke SPL ayo tele do warmata tin ai taito mulo wo jen poinde la wodi ni sien kan etin kon chal ke jidwa me da na cha wurmi chal ke galwa yen me cha kwan rol joki me cha galwa yen cha kwan gor ko de wur dan chal ke galwa ngada kamata tin de wo kwara me shi wurmi chal ke galwa nyam che chot gwan cha pare so ko gimi so me shi wurmi chal ke galwa me shi galwa yen me che ben kwara me cha ben kwan o yet kachi na shi ka ga shi wure da ne te kwara kel kana gare shala ro cha de wure kur ka cha kor shete chu wurmi chal ke galwa yen shi baka shi we dinne dor kanga yen shi mara ba nyur chu wurmi chal ke galwa yen chi nyur ko che gor be gar ma jo kir be ka liu karo dia mite ga mi chi bene ta me nyok ka chi gare dangare lo ken chi ka bom da yingo apuji wo de ran ying barar ke we chi be ma jiran mama ma ko le je chu kuran ko jin chi barar chi di chi ka chon chi ka jo wo biarwan ne roja ka gar ka lueke amane gan bade jawda nyaka matin la randu mi chal ke nyen wore e dun chi ngana me but kadina na shi a choptin ko shi a chopna ko shi a tu mai no gwai kila mi to da shi gwai la liya ta tin tiya me je wo shi a to yin gan ma je kir tiya me je wo shi a to kiya matayi no ta me shi an wan ka matayi no ta me ne da kon ta tin kana irin yati liya na na shi a wotin ka ko runa mu wana ka runda rew ce tu shar je le goro go mate ka kwai ta tin ka mo do ta nyam dan biya la loy kor kor dun liya me yandi ala wo nyore ka jana lar je chokoran je mama ko jinti bene jirar ko shi gor shi dir we jo biara na mo ngoda kame lo dora so chila de tes ka je ga joji wor ka wanyam a je okela na mo me chilat mo nga ka sam ja cha report nan ngal kan pe dan cha report mo nga mere je mo mere nga 20 likes te ka ne te cha report na janan joje so ka kuyi ka me cheke wona la to wen wajen poinde bana rodan dwe chila de tes ka je lo mama chila de tes ka je lo wor ka wanyam wala gore je biya gad kon biya ka lue mite ka mito cham biya ka tem go chin rai mo kel ka tin konen tin chalo de cha tes karam kel mi sia karame kamandan mo go bare nyoka ben ka nya chola la tu dur chen char ko mama nya chol ka chile de te ba ka chu manana chi kam ko kon gad palo go je ni chi chong jo da ko ne nya lel ke dungur manana chi barar ka ko lakin shirye ta ga wuce galat ka cina temta nan ta ka doran min bakula lar yenen kon ga da kon rai ka social media shi min de ne lat ta ga jopal mite ka gan mala youtube duel ka rai na shinga ka ne shinga ai shuwa puje wada ra midi mi shi ka jidara barar dire na jono shi jendo mana na wa content community gora rai ka yene da kon chal ke die gora raya puj ne ka diye wuni amana diye ma gor yene puj go yen biya barar biya community dan biya ben korea ka do bi jena na wete so chilo ide chatel ka jaba mi sheka wona mera ngamoy ka saman ti mera ngamoy ka lalar ka gatwa ngada ka peje ta me joje la wechera mi chianga ling mera ngamoy ka sam mite karama ling jawdo ling yana yene ne diya ti robe ka mate pin mera ngamoy ka ngada ka pecha report te karamishi wow
share likes check on it. Yeah, mama nya chol miling yana go ba we ka wan yam ko baro de cho garar mama nya chol chilan mo go chi lat ko wajen chi lukieto ala de na chi to ko kon chi ko kon ji tar karo kondo til ramala gon tar ka nga tele je bad ne di altin kontin ko ka je lenga ka la ja walo itu ni dole ba we chi nga ka ne chi nga ka wo ki de me to kontin chi wo kin mo gor go chi nga ka ne chi nga ko liu kon ke shir ken mi chal ka no mite ka mi sheka na mo mi ci ben yal go apu yo bena yin la baktin ka biya bena du karwaitin ci loy da chete kan ne lug yene de kon chal ke die bera mi lim ko kon ga bene lim bera mi lo je go belim ba cho cho rare dor ko ba cho ngai ne je go jen point de kan ci ram ken kan etin kontin tinde lwe ante e bele bel so dite kan ko na de goro go de writing shi ne do da shi ka nga da kada chete ke problem antame pecha report and 18 corner la gitaran tillo ko je kan no jen point de ne taka ngada ka e chonga tit la go jen cha report so ko kuy ka mi che ko no jen ana be ka ngarar na me yene dia la kono gu yena lara mama na daro lara ka ta lo e lon kala na lar ke kan ka community danan wiya ka wonyam bineti totin content chal ko go content gor ka kana kan be ka liya kana luka gad content kona chi che kama na ideal tin kontin na ka je ke no be pil bi ka pil korun so je na de gor de mat kon baro da ko garar ngot karo na garar e don contribution na dana let kon ka queen na kontin kon cha moy ka bot chet ke me cha lariye ye na ideal tin kontin ta gwa da me tin sia nga promise en go jen bialat de ye na shop de la ne shop ko jen de ne kon dena kabala gugwana na tekatin de yene chop manog yene ideal tin kono ta gwa me de yene chop kajira me dong me chi dunu cheben chi ne chop gwana na tene tin gwa me chet ke me cha lariye go cha nga jo go chi na cha ka banyago me cha la ka media but take away the den me cha used me biara len ka je chi bianga e wo chi kwa kun chi ka chop ka gad kun ka je so ko kuy ka mi che ke wono lara ne diatin kon ci ken ci ka pes tin cha gad kon cha ka guleken lara yende ata lo special ne kon ta ka Kenya ci lo de cha tes ka yelon kala de ci ala biya we ka wan yam plata ne no kon ko ken tin kon ta gwanta yentin ci jen so ta ne kon ko te ko ken ta gwanta yentin ci lo de cha tes ba ko jen ki a respond ko ngayene go men la diena wana ma we dundun and thank you so much baroda garar melele la wata ka gwada de ni yo balunjo yo yete me go pecha report and chiti dial chike chonga tit so bale luin ka ye ko go baye ba respond yene te ko kienen kon tite ka question tin chati kan gwada me roda ko garar ka bande jena wala bye for now